Muraho neza nshuti bakunzi ba Muhato TV, twishimiye kuba twongeye kubasanga kuri izi mikoro. Kuri mikoro nitangishaka Henrique Manetsi, bazaniye amakuru agezweho, dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Ibintu bikomeje guhindura isura mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho mu makuru avugwa mu mikino, tombora ya kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'amahoro, Gorilla FC na Mudaheranwa Haji Yusufu izahura na City Boys y'abahungu be, azaba ari ibintu bica bigacika koko. Hanyuma tubafite n'amakuru avugwa mu myidagaduro, hashize iminsi humvikana inkuru zitandukana rya Nyambo na Titi Brown bari bamaze imyaka ibiri bavugwa mu rukundo, uretse ko aba bombi batigeze bifuza kuvuga byinshi kuri iyi ngingo. Hanyuma bimeze bite? Byose ni mu buryo burambuye, mwibuke gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Reka tuze mu kanya gato tuyarambure. Twongeye kubaha ikaze muri aya makuru, mwese murayisangamo. Hanyuma mushobora kohereza ibitekerezo byanyu, ariko wibuke gukora subscribe, like, share ndetse nyine uwandike na comment. Twari tubikomojeho ko ibintu bikomeje guhindura isura mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma yuko umutwe wa M23 utangaje ko ufite gahunda yo kubohora uwo mujyi wakunze kumvikanamo abaturage batabaza bavuga ko bahohoterwa n'ingabo za Kongo n'indi mitwe myinshi bafatanyije. M23 yamaze kugota uduce twose dukikije umujyi wa Goma, ndetse ibihugu birimo Ubwongereza na Amerika byatangiye gusaba abaturage babyo kuva muri uwo mujyi, ibituma ibintu birushaho gutera ubwoba abatuye barenga miliyoni ebyiri. Ku rundi ruhande M23 yavuze ko izanye amahoro i Goma, isaba abaturage kutagira ubwoba. Uyu mwuka mubi watumye Perezida Tshisekedi hava mu rugendo yarimo i Davos igitaraganya, agaruka mu gihugu gukurikirana ibiri kuba. Hanyuma twari tubikomojeho mu makuru avugwa mu mikino, tombora ya kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'amahoro, Gorilla FC ya Mudaheranwa Haji Yusufu izahura na City Boys y'abahungu be. APR FC izahura na Musanze FC, mu gihe Rayon Sport izahura na Rutsiro FC. Naho Police FC ifite iri rushanwa riheruka izakina na Nyanza FC. AS Kigali yasezereye Etincelle FC cyangwa se Ibishashi FC izakina na Vision FC, mu gihe Kura izakina n'Intare FC. Hari kandi umukino Amagaju FC izakira Bugesera FC, zombi zo mu cyiciro cya mbere, mu gihe AS Muhanga izakina na Gasogi United. Biteganyijwe ko imikino ibanza izakinwa kuwa 11 cyangwa se 12 Gashyantare uyu mwaka wa 2025. Hashize iminsi humvikana inkuru zitandukana rya Nyambo, ubwo twageze mu myidagaduro, itandukana rya Nyambo na Titi Brown bari bamaze imyaka ibiri bavugwa mu rukundo, uretse ko aba bombi batigeze bifuza kuvuga byinshi kuri iyi ngingo. Titi Brown na Nyambo bakundaga gusangiza ababakurikira amashusho n'amafoto bari kumwe, gusa bayasibye ku mbuga nkoranyambaga zabo, ndetse buri wese ntagikurikira mugenzi we. Mu gushaka kumenya amakuru byimbitse bijyanye n'umubano wabo, twaganiriye n'umwe mu nshuti yabo ya hafi, aduhamiriza ko iby'urukundo rwabo byahagaze, biracyagoye cyane. Ubwo ni ukuvuga intambara
birakomeje muri Kongo, abandi nabo bari gutandukanywa n'inkundo zabo. Hanyuma se mwebwe ni igiki gishya mufite, mujye muri komenti mutubwire, hanyuma mushobora gukora subscribe nk'uko twahoze tubivuga kuri Muhato TV on YouTube, niho bibera. Hanyuma reka mbashimire cyane, kuri mikoro ya Ritangishaka Eric Manetsi, reka turakomeza kubakurikiranira ibiri kubera muri Kongo umunota ku munota, ntimuze gukuraho rwose, nimukomeze mugubwe neza.